Akashbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru oiba pau malengi khwaidagi chawba adhyatmik amasung sanskriti kumhai mahakumbha ngasidagi Uttar Pradesh ki Prayagraj da hokre. Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi mayai thangba Kashmir da sahaba Sonamak Tunnel Project jati da kathoklagani. Awang Bharat ngasi lawlokpagi kumai lori pangthokli amasung Bangladesh da lanmigi commission officer sing da piba magistracy power numit humphuni sangdokre. Malengi khwaidagi chawba adhyatmik amasung sanskriti gi khwaidagi miyamna tinba kumhai mahakumbha ngasidagi Uttar Pradesh ki Prayagraj da hokre. Pausa Punimada Ganga Jamuna amasung Saraswati Turelgi itinfam Tribeni Sangamgi Ghat Kayada ngasi Bhakta Laikon Balakpa Mioi amasung Yeng Balakpa Mioi Lakayana Amrit Snan Pangthoktuna Mahakumbha Mela Hokhi Thoidok Hendok na Sauraba Kumay si February Kuntaru Mahasivaratri Numit Phawa Chathagani Sahi Jamani Pumarigi Manungda Amuktang Atiyada Thokpa Tanglaba Tawan Michak Mayam Punbagi Thodok Thokpana Kumsigi Mahakumbha asi Thodok Hendokpa Masu Oehli Ngarang su Bhakta Lak Yankairomna Tribeni Sangamdai Irupnakhi Dharmagi Senglaba Snan Asidan Atana Bhakta Koti Kayana Sangam Asida Thaina Dagi Chanarakpa Kalpabasu Pangthokani Mamangaidagi Thajarakpagi Matung ina Bhakta Singna Thama Jumna Maga Punima Phawa Chana Kanglon Jet Nangaktuna Kalpabas Pangthokani Asigumba Senglaba Dharmagi Thaurum Sing asi Pangthokpada Apane Thoktanaba Akanaba Thaurang Kaya Lokale Mahakumbha Sigidamang Marol Taret Naina Ngak Senbagi Akanba Section Thaurang Lokale Prayagraj da Mahakumbha Lisingani Kunmanga Hokibada Pradhan Mantri Narendra Modi na mipang khudingmakta yaifawjel piri social media da thagatpa warol amada Sri Modi na hai numit ashi Bharat ki magun amasung sanskriti bu thajaba mi koti koti gi akhanaba numit amani. Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi mayai thangba Kashmir gi Ganderbal jila da Sonamak Tunnel Project jati da kathoklagani. Sonamak Tunnel asina Ganderbal jila gi Gangangir amasung Sonamak ki marakta chathok chasin tawbagi matam minikundagi kunmanga phawdang ohelagani. Tunnel asi hangdokpana Sonamakta laibak asigi amasung mapalamgi lamkoiba mising lakpagi changsu hengat halagani. Masina nongju nungsa khaktana Sonamak amasung Gagangir samna handuna haujik sengbal iba jojila Tunnel ga samnaba lambi su ohengadawri. Tunnel asina Kargil amasung le jila singyauna lamdam adugi khunai amasung semil on hena zakhot anbasu ngamlagani. Tunnel asi ingkumjali singani taramanga gi me thada semba hokhibani amasung mamang chahida loisin khibani. Akashbani gi Paumina hai lalongi oine yam numberu oiraba kilometer 3.5 sangwa Sonamang Tunnel asi Ladakh lamdambu chahi chupa gari lambina samna hanbagi achobo khongthang ama oiragani. Tunnel adu sangaraba tungda Pradhan Mantri na miyamgi rally amata wangangani. Thauram adu da kendragi Mantri Singh Nitin Gadkari Dr. Jitendra Singh Jammu Kashmir gi Uparajyapal Manoj Sinha Mukhyamantri Omar Abdullah Makok Thongba Mantri amasung official Singh saruk yagani. Tunnel asina lamdam adugi miyamda thabaki khudongchaba kaya piragani haina makhoina asa tawri. Pradhan Mantri na project adugi engineer amasung sinmi singasu wari sanagani. Arunachal Pradesh ki hydropower gi lamda Dibang multi-purpose project asi khumang chawsin bagi singthani ngai obyak khongthang amani haina rajya gi upamukhyamantri Chauna Mena hairi Lower Dibang Valley jila da leiba project adu ngarang chatuni sinkhibada upamukhyamantri na wafam adu phungdokhibani. Mahakna project adugi infrastructure fagat hanaba amasung dam leiriba mapam adudagi anini phawa hina chatpa yabagi matangda suwari sanakhi. Mahakna hai rowing pasigat amasung geraga muki thaiduna chatkadaba lambi sing sengbat pinabasu kendra sarkarda hajakre. Masina sengbat hagatpagi machang matum puba chauba gari sing chatpada khudung chahangani. Tungda Upamukhyamantri na nauna saba Dambuk Police Station Sangakhi amasung lising amachanipan marfudra marigi Anglo Abor War ningsingduna Dambukta sagadaba conservation of Bongal
याबगोवार मेमोरियल हेरिटेज की जत्रासु हुनखी केंद्र की कोयला खोनी की राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे नुमिन इनी की खोंचता मेघालय की वेस्ट खासी हिल्स जिला चतुना यंगसिनख्रे खोंचत अदु लमदम अदु की खुनाय सेमिलओंगी फिभम भगत अनब पाइखलिबा केंद्र की प्रोजेक्ट सिंग यंगसिनब चटपनी महांगना मफम अदु थोंगलबदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हराउते हमना ओके नुमिन इनी की खोंचत अदुदा श्री दुबेना तोंगान तोंगान बा फ्लैगशिप स्कीम की मखादा पाइखटबा प्रोजेक्ट कया यंगसिनखी जिला अदुगी चौखत थौरांगी लौखलिबा थबकसिंगी हौजिक ओइरिबा थाक अमसुंग थौरांगसिंग अदुना पिरिबा इथिलगी मतंगदसु मिफम पांगथोक्तुना खनखी थौरांगसिंग असिगी कानाबसिंग हेक याबा मखै यामना मियामदा फंगहनबा ngamnaba केंद्र अमसुंग राज्य सरकारना कुसमनदुना चौखत थौरांगी थबकसिंग निंगथिना मतम चाना लोइसिनहनबगी तंगाई फदब लै हाइखी इंडिया मेट डिपार्टमेंट हाइरी लागलिबन नुमिन इनी असिदा वांगनोंपोकी राज्य सिंगदा अयुक अमसुंग नुमिदांगी मतमदा का हेना लेचिल थागनी वेदर ऑफिसर्सने मखाताना हाई अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय अमसुंग नागालैंड हयेंग अखाक अराव यावना नोंग नुचित तौरब याय ताबिरिबा पावसी कसबानी इम्फालदगी अवांग भारत मपुंग ओइना पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली जम्मू मसुंग चंडीगढ़ ngasi लौलोकपगी कुमै लोरी पांगथोकली लोरी कुमै असिना सांगलबा निंगथमतागे अहिंग लोइरे मसुंग कालेनगे अयुक नुंथिलगी मतम सांगबा हौरे हाइबदु ताई लोरी कुमै असि महौसागी चनबी कयागा लोइनाना थवाई यावना मसुंग हराउते हमना पांगथोई आकाशवाणी की पाउमिना हाई कुमै असिदा चुजाक कबोक लेबाक हवाई रेवारी मसुंग गजक नचिंगबा पोलमसिंग युंगलोनबा मरुप मपांग मसुंग मरी मतासिंगदा यंथोकनै कुमै असि थोइदोकना महि मरुंग लोकपा मसुंग हराउते हमबगा मरी लेनै कुमै असिदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला गृह मंत्री अमित शाह यावना तोंगान तोंगान लुचिंगबा कयाना याइफा पाउजेल पीरी मखोइना हयेंग पांगथोकदबा मकर संक्रांति पोंगल अमसुंग माघ बिहु कुमैगी याइफा पाउजेल सु पीरी पाउजेल अमदा राष्ट्रपतिना हाई लोरी मकर संक्रांति पोंगल अमसुंग माघ बिहुना चिंबा कुमैसिंग असि लेबाक असिगी इनाक खुलबा कल्चरल हेरिटेज की खुदम अमनी अमसुंग मसिना मखल कयाना अमत ओइबा सक्तम सागतपा अदु उटली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ना हाई लेबाक असिगी तोंगान तोंगान मफमदा टोप टोप मवंगदा पांगथोकनरिबा कुमैसिंग असिना लेबाक असिगी चहिली सांग चटना चथरकबा लौरोक थाबोई इकाई खुमनबगी चनबी अदु ताकली तेलंगाना नुमित उमनी चथगदबा मकर संक्रांति कुमै मियामना महौसागी चनबी अमसुंग हराउते हमनंगसी भोगी पांगथोक्तुना हौकरे आकाशवाणी की पाउमिना हाई संक्रांति कुमै की अहानब नुमित असि ngasi अयु अंगनबदा मैजाउ थादुना भोगी मंतलु पांगथोक्तुना हौखी फतबा हिनबी अमसुंग वाखल थादोकपगी खुदम अमा ओइना अंगांगसिंग यावना मियामना मखोइगी सिजनद्रबा अमनब पोलमसिंग मैदुदा थादोखी मियामना मखोइ मखोइगी युमसिंग महौसादगी चनरकपा मवंगदा फजरबा रंगोली सेमदुना अमसुंग हैनो मना अमति सनारे परेंगना लेटेंगदुना नुंगाई याइफबगी लाइरेंबी संक्रांति लक्ष्मी बु युमदा चंगबिरकनबा निजरी ngasi अथेंगबदा सिकंदराबाद की पेरेड ग्राउंड तेलंगाना इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होगदबना हैदराबाद की अतियासु मचु कयागी तेलंगाना ना लेटेंगलगनी फेस्टिवल असिदा लेबा कुन हेनबदगी तेलंगा पाइबा मियोइसिंगना सरुक यागनी बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुसना लुचिंगबा मरक की सरकारना लामी कमीशन ऑफिसर सिंगदा पीबा मैजिस्ट्रेसी पावर नुमित हुमफुनी सांगदोखरे नौना सांगदोकलिबा असि हयेंगदगी चनबा होगनी अमसुंग मसिना बांग्लादेश सिनबा थुंगबदा आइन अमसुंग शांति ngangnaba पांदम थमली मसिगी मतंगदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मंत्रालयना नोटिफिकेशन अमा थोखरे नोटिफिकेशन अदुगी मतुंग इना बांग्लादेश आर्म फोर्स की कैप्टन नत्रगा मथक्ता लेबा कमीशन ऑफिसर सिंगा नुमित हुमफु अमगासु स्पेशल एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट पावर पीरे अरोइबदा मरुइबा पाव मोहना मालेंगी ख्वाइदगी चावा अध्यात्म अमसुंग संस्कृति की कुमई महाकुंभा ngasiदगी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज हौखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi मया जम्मू कश्मीर साबा सोनामक टनल प्रोजेक्ट जाति द कथोकलगनी
Awang Bharatang asi law lokpagi kumai lori pangthokli amasung Bangladesh Lanmigi Commission Officer singda piba magistracy power numit humphuni sangdokre paulojare.